Yarsia tentie nomor albil fru tadinya fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna fil-waqt li tolbu maħfra lill-Alla nġeddu l-proponimenti tagħna biex għalli ġej ngħixu ħajja fil-grazzja tiegħu. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju suffraġġju tar-Ruħ ta' Alfred Kassar. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtijatijaj, bl-akbar ħtijatijaj. Għalek nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. O Alla inti taqqat il-fidili tiegħek fl-imkien bil-femmiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jifqu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Appostu lit-Tessalonkin. Intom tafu ħuti li l-miġja tagħna fostkom ma kinitx għal xejn. Għalkemm aħna bħalma tafu batejna u żebelħuna fil-Filippi qabel ma ġejna għandkom, imma minna l-qalb falla tagħna u fost ħafna taħbib xandarnilkom l-Evanġelu ta' Alla. Il-kliem ta' tħeġġiġ tagħna lilkom la ħireġ mill-lelt, la mill-wiġbieħor u lanqas mill-qerq. Aħna nxandru l-Evanġelu skont ma konna mġarbin minn Alla qabel ma fdawunna fidejna u nfittxu li noġbu mhux lill-bnedmin imma lill-Alla li ġarrab qlubna. Kif tafu intom, aħna ma ġejniex inżelu bikom bil-kliem, anqas ma kellna xi ħsieb ta' reba kif jista' jixed Alla. Aħna ma fittixniex il-glorja tal-bnedmin, la minn għandkom u lanqas minn għand ħaddieħor. Għad li stajna nippretendu ħafna minn għandkom bħala apposti ta' Kristu. Imma ġibna ruħna magħkom bil-ħlewwa bħalma tradda tħaddan lill-ulieda. Aħna ożżejniekom hekk li ridna naqsmu magħkom mhux biss l-Evanġelu ta' Alla imma wkoll ħajjitna stess. Daqskemm ħabbejniekom. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali u ngħidu flimkien, mulej inti tarbilni u tarafni. Mulej inti tarbilni u tarafni. Inti taf meta noqgħod u meta nqum. Inti taraf mill-bogħod ħsibijieti. Inti taraf il-mixi u l-wafqin tiegħi. Traqatek kollha inti tafhom sewwa flimkien, mulej inti tarbilni u tarafni. Inkun għadni anqas li ssint il-kelma meta int mulej tkun ġa tafa kollha. Dawwartni inti u tħaddanni u tqejdli jdek fuqi. L-erf tiegħek tal-għaġeb ma jwassalx għalih u li wisq ma nlaħħaqx miegħu flimkien, mulej inti tarbilni u tarafni. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja.
Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qiegħed jitkellem qal: ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Farisej u ċuħ buħra. Intom tħallsu d-deċmi fuq in-nanieħ u l-busbies u l-kemmun u imbagħad tagħlqu għajnejkom għal dak li huwa l-aqwa fil-liġi, jiġifieri l-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità. Dan kien imiskom tagħmlu bla ma tħallu l-oħrajn barra, ja mexxejja omja, li ma tħallux nemusa tgħaddi mill-passatur biex imbagħad tibilgħu ġemel. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Farizej u ċuħ buħra. Intom tnatfu t-tazza u l-plat minn barra, waqt li minn ġewwa ikunu mimlija bi frott is-ser u r-reba. Fariżew għama, it-tazza l-ewwel naddafa minn ġewwa biex imbagħad tkun nadifa minn barra wkoll. Il-kelma tal-mulej. L-istennija tal-mulej li għandu jerġa' jiġi fil-glorja, inresqu quddiem il-missier dawn it-talbiet tagħna aħna u intennu għall-glorja ta' ismek mulej ismana, għall-glorja ta' ismek mulej. Sabiex il-ministri tal-Knisja fil-qadi tal-poplu talla jagħmlu kollox għall-glorja tal-isem qaddis tiegħu nitolbu. Sabiex il-valuri tal-ġustizzja u l-ħniena ikunu l-bażi ta' kull liġi fis-soċjetà nitolbu. Sabiex dawk kollha li huma maħqura jew strumentalizzati isibu fina faraġġ u kenn nitolbu. Sabiex aħna lkoll fil-mod kif nitkellmu u nġibu ruħna nuru li aħna tassew insara nitolbu. O Alla, li fl-inkarnazzjoni ta' ibnek erġajt ħabbibt lid-dinja miegħek, żomna fis-slim tiegħek u tħalli qatt u xejn jifridna minnek bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem, ksibt għalik poplu tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kont wajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija d-doni tal-aqda u s-slim bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfaw qlubna l-fuq. Niżoħħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddulek ħajr bibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li batunna bħala Salvaturu fid-dej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis fil-passjoni tiegħu fetaħdeħ fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk mal-anġeli u mal-arkanġeli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla ħeda: Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli tas smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħajl kalċi reġa' rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed u lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek
ألفريد كسار ليعجبك السياحلو على عندك من دين الدنيا أعمل لكفو بالمعمودية مت في ابنك وبخال ابنك اكو كل في ابنك وبخال ابنك يرشوشتا على الحية افتكروا كل فخوتنا لرقدوا بالتامة القومين افتكر في الميتين كلها دخلهم قدامك في الدول السبح تيك حن علينا الكون يطلبوك قاتلنا وكل الورث الحية تديم في الامكان ما الفيرجن مقدسة أم الله ماريا ما زوجها سان جوزيب ما الأبوستلي ما سان جورج بريكا ما القديسين كلها ليشوا في الهببرية تيك سم البدو الدنيا آمن لمخهم انفهروك وينسبحوك بجسو كريستو ابنك بكريستو ما كريستو وفي كريستو ويناتا ليلك الله مسير لتستا كلش فلمكين ما الاسبيرتو سانتو كل جهو جلوريا al dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħanniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjeba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għet l-apostli tijek, inħallilkom islim, natikom islim tijaj, la tħaris lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija s-slim u laqda li jinti trid fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxejn. الجسم في المكان مدى وسيدنا جسم كريستو ونسألين عشان نتقابلوا بيهم حرف طلع لتنخد نبيت الدنيا حين علينا مري جسم كريستو نطلبوا كده نتقربينا بالجسم والدم تيك ما تكونش الحضانة تيك ازدهنينا تيك تكون عليا الحرسين وكي أنت روحي وتجسمي danu il-ħaruf Alla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Kien dawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda ruħi tkun infejqa. Jisem ta' Kristu Ħaristi. Dem ta' Kristu Ħaristi.
للدور تايتا ونسينا الغيب. Gloria للمسير للابن وللإسبيرتو سانتو. Gloria للمسير للابن وللإسبيرتو سانتو. Gloria للمسير للابن وللإسبيرتو سانتو. نطلبوا. خلنا لينا مولي واتينا فيقان صحيح في الطيبة كامل ليهنا نكونوا فديل ليك صلاحر ولنصيروا نعجبك في كلش بكريستو سيدنا. المولي معكم. يبارككم الله ليستا كلش المسير لبن والإسبيرتو سانتو. مروا في الباچي تا كريستو. Madonna